Shaban sedang ke Dorbar telang bersisngi jong ke Giant Hills Autonomous District Council mentak sngi arfau turek nawi yang arja option unong elam kaliang persya uba awai Andrew Shulai lo yang nengkong man ong bakacing penlang Dorbar batang sisngi kana mai lat ban keli borok kejing keli ne tai kimat bakongsan. Nang tahu MDC na mukla umulong uba nehe maya lamare ulah yang ban panjang pensyah lo kejing bampau kejing keli jungu akan eksien ia kebola debo jingkeli ke Dorbar liur ulah yang ban panjang pensyah lo kejing bampau kejing keli jungu ia kebola depan bu eksien menukong hak Dorbar liur kiwai pat ke MDC lang persya khamtam jong Voice of the People Party kela yang ban penpau lo kejing bamhon ni kejing lengkot kepor keli jingkeli uba cam seperang potam MDC na War Central ulah penpau kejing bitar bawa mendai ban ya sekhmari ke Dorbar lada amla ban pensyai ban ongru bukur kom pelang Dorbar kadai ke belah sting bah klem dan cikit kli nak benta ban yatai ya ke bah kamian berkum kadak ban persyai ke kom penia Dorbar po konsel uba cam seperang ulah kentaj ban sim benta hak kenta keli jingkeli UMDC ke kongres na safai sa asnyang uba rikut porien ulah penpau sunglungo bani ibu bonsen ki jingkeli ki MDC kisah kentany nakaliang chairman ke konsel Dr. Sanki Shangpong ulah pensyai ke kamram ju gadai ban buat ikonon penia Dorbar ban pensyai lut ibaro hagawai perkaliang ke kong Dewi Tongper MDC Narpo constituency kala penpau ke jimbumhun lo ke jimpelong ke konsil ya ke Dorbar telang ke petang sisngi kalau maka daw ke jimbumhun gadai namar ba kimyo bani kran lo kimat bekongsan kamtam habayadai bagi jinge ke bagi nong sunong ke sunong lahaleng huroi bad hinggeria kihab ban man banyak persekitaran itu. Ambil request yang ini pada ia untuk you question yang lain ini. Jadi sekitar extendnya request. Tentu ada kurang yang ini dengan orang report. Jadi kan ini adalah salah satu agenda. Baik kita perlu jadi sama. Dekat parti ini. Aspirants COVID-22 yang memiliki kepada seek clarification di awal lepas ini rules 50. A member who wish to ask questions shall give notice in writing to the secretary at least 15 days. Dan lepas meningkatkan the question dengan place on appeal dengan dalam akan the rules 50. Our actually in the rules 51 na you have option MD ke the board wo deprive dan you untuk ini kategori. Andai kalau based on the rules 54. Kalau ini sub rules ini ayo ini question yang question number 1. Tidak memang out of the council concern. Kita Kacaman, Hajwaru, proceed dengan kita isi clarification. Bahwa ini dah jika ini yang mangga outside dari wahyuan ujian kita, ibarat warna atas yang koordinasinya untuk menemani sebab yang mereka house dan mereka momen di letai. Entah haji untuk implementan bahwa wadah ini dalam tempat untuk diperlukan bangun kurang dengan yang teman akan bangun tujuan mo akan kuat dengan teman ku akses tadi ku projek kaya lu perlu person haji untuk implementan negaliamna tujuannya meneman person teman outside dan le teman perlu person teman lengdi human on was how person tujuh person jadi dawan remove the fake kita dengan depan dengan bangun tunda macam agenda report nang le untuk Asal jangan saya you be why I was concerned. It has been twice with this. Last time member ini seperti Mr. Chairman. Why should I deprive as a member? Member yang kelab ini. The people of Giant Hills wala member wah yang ini present. That's why it's been twice, Mr. Chairman sir. Twice. Haji itu ini untuk bertanya, ini untuk bertanya person awal mah. Dan itu ada di kau macam mana nak boleh kau orang bermember nak kau bosan sudah boleh dan kami sikit di mana kami mana bisa lah. Jadi dalam aku dah macam mana Nah ini ada kedai mau, uang sah di sini mana keuangan decision.
dan you naman mating kena kere. Dan jauh by APC ni ada session. Equation di bateri dah bila sebab ini. Ini kita pasang depan tahun. Ini iwan game ni. Lalu saya kini wajah bom sebab ini equation ini hamlah cepat. One game ini. Ini di mana tahu ni. Kalau kita lihat, kita one sama ini. Kita bisnis ni. Cepat-cepat. Confirm semua yang equation kalau yang ini. Erat dia punya kolom equation untuk besi. Ketan rules pass over of decision to applies. Pengambil mulai pelat itu rules yang disuruh rules ini. Yang ini pun yang akan on tour kok terlibat ini pun satu belajar sesuatu baruan dekat Mesti cuma dia keluar hari itu begini. Ngalakkan berpure the rules 51, 53 and 54. MG jingli ke yang asli ucap web. What different here? Lada the easy web study question here na. Nanti ngapa update jadi jenisnya kalau dia terlorem. The web study question here na. Hakim kunciya. Lepas orang tu kata jenisnya yang betul-betul mulai disebar yang bukan sebenarnya sebar yang depan dibuat semua di Barcelona. Dengan istilah yang masuk lama. Hari itu orang melakukan on tour untuk jadi ini. Hari itu orang Kristian yang memperlukan hidup begini. Pada hidup orang akan senang, kita meramu aku. Kalau orang sudah person, kerja ketika baik itu mungkin kini iman sama lipat dan bercepat. Dengan ini pun orang akan senang, cepat membahas bulan ini. Belajar kebaguan itu, rukli kita akan dirupai. Cepat semua baik, semua. Department concern department yelet which the question untuk mau senang buat sebab itu menjadi dulu diki kita kita ni nampak lembaga itu zaman lembaga itu kuat di department concern untuk jubati kalau dia kemudian which the question dia kerja apa kunci yang kau cuma dulu di district dan survey yang berkuasanya walau pada sudah usul kita pak jadi department concern dan kalau sebab kita beliau untuk kembang yang akan senang mencoba. Jadi ini mana pun kita ikut sampai hidup lagi. Dengan tempat yang pun yang mesti akan dilepas bahawa mulai kesan baru. Semacam. Happen check ni lagi ketahuan enam sebab di batu kucing ini. Ini kita hasil keluar. Malam ni betul. Nak ini kalau 54 betul. Ini kembang di bawah yang ini yang kuasa ini. Nampak smart. Ngasnya ba kadang ke questions ke bangim yo ban pendek nomor ba icaman ila produk ya ke meeting ya ke session but iksem highlight show bagi wiki questions ni ban pendek iki dan ring ngadon connect emergency dan ika urgently kebang kuat ban penpau sya kinong snong jong kisau tali jong kisnong kum sya siliang wa kebang iong ki huroi hinggeria lahalen bat snong persin bagana ke jong questions kebang alabo ni. The reason for delaying in issuing of NOC for application of landholding certificated by the Doloi or AO in charge of Rembai Ilaka specifically to the applicants belong to Huroi Hinggeria, Lahalen villages. Dan mereka jubab ke bangayo kalongba, there is no delay. Kene kejing jubab jong kanega jong EM in charge jong political department ba amdan delay ha kanega application dia kini ki landholding jong kini kisnong ki stage dewa ka contradict jenis syahdu kata-kata nomor ba dah ho kena Julai kini ke form jong landholding ke ba ngabat angkat ba kinong snong ki beri try jong kini ke cakak beran halahalin ngilek ban submit ya kini ka form jong landholding ke ba ban recommend da wah snong ru ban like ai ha kini ka EO mah tendre EAO iong ba yang mentah ia in charge bede ikong wallet mah betul kepor idang bat impat syak ban le application te Henry naduk bana Julai haduk mentaru kimpat beli lene kimpat ailat ya kinong snong jong kini kisnong besliang wa ban let ai kini application jong kini mentah ban long try ya kini kendeu kesiap kebaki kila im lagi purpose nem mentah te kawai kalong ba kini kisnong huroi lahalen hinggaria kidai kisnong kibana mensua kim syamlat
don gono ka jing sha pulthut ka jing sha ke dang yo ikini ki land holding ban apply ke land holding ke jongki Henry nadu ne hu ka isi batmai nadu nu Julai ajar pesan kim syam yo shu ban yele ikini ki land holding jongki kemen kila sha stop ban yele ke land holding ke jongki te kajubab ka basha ngim yo na ka ne ka isi jong ka ne ka ba ruling ma ka ba pandia ikini ka isi jong ka district council jongi ngam syam la yo ikini ka jilbab basha ki syong ba there is no delay Henry ka jisha kalong ba ngala ba pachisha ba nadu kana Julai ya la da bansan do ha snong la kan apply Henry am syam la pediang ya kini ikot isla jengki bat mana kene kesi bala de ru ni iba kini kinong snong la ni kirang ba snong ki snong ki la le ban ai ke jing tho sha I am in charge ne cha ka district council na menta ka jing pan pensha bale ba ikot isla jengki am syam la pediang te kawai kalong ba ngas ngeu kum kawai nang gono mikmat ka ba dang ka jing kli ya kene ka tan ke jongi ma ka ne ki tan sileng wa ngan ne thu ipi ngadap da jing sun ki namar na ki de deprive ki du ya ka hok long bri man du ko jongki na du ki polo man shua kim syam yo ikini ki light na ki jing shai electricity but kim syam yo ya tau surok ba bha ba miat dei tang ha ne usnem ki stang ban yo te hadu menta pade wat ya ka jaka ka baki ki imja na kwai na utempe ubaki trei baki kita te ya kene ka jaka ka pusta ka baki la imja na du ki por ban shwa ka no ka ji ton ban thung yo kwai ban rap yo kwai ka no ka ji ton ban le kit biang yo kwai ban le di sha kini ki yo ki hat ki baran la se sha snong jongi sha sumkyang ne sha sutnga sha yo la mbai ko ki jaka kamlong ka basuk ki kalong was tam du kata Henry ki yile stom namar baki imja na ne kwai Tenre ka wai kalong bawat di kene ka jaka ka baki tere ki ktaru ka district council kam syam ailat ki bikin apply ya ki land holding ka jongki kam syam ailat ki bikin yo ya ka kot keslaban penti baki dai try maki ya kene ka jaka ka purta tena kene ka daw ma ko ban res ma ko ban penpau ba kene ka dei ka jingle dan bor ya kene isnang bapli ki badu ya kene ka hok long beruman beruma Nalor kata wat hadin ba ngilapan ka jing pensai nak leng jongkir kilapan ka jing pensai nak leng jongkir ngilapan ka jing pensai ten re am syam la ai kata ka jing pensai ya kini kisnong ditau balai ba ka jing delay ka ladon te kimla ban ai ya kata ka specific answer te nadu ka por ba men barim na kat kum ka jing tip ka jonga lang ba ka jing ya kendu ba kini ki rang ba snong ngani kisnong be per ka long ba kini nadu ka por jong I doloi ki barim ki baja ki ba ki hak hapok ya la karam ba no ki dang yo ya kata ga ban apply ke land holding hadu mentaro baki datang hadu mentah Henry am syam la ailat tadi ki mentah bakin yele ikot kisla ki joki haba ka district council ka de ka jaka ka ba ailat ya ngikum ki try muluk bingin yele ikot kisla ki jongi ban pen iye ke jonong try ka jongi te balai pat ya kini kisnong la kentai ya kini kisnong hinggar ya huroi lahlen bat ki pe kisnong la kentai ya ki ban yo ai kene ka hok kumkin nong yo kentil ne kum kitrai hakini ki jaka te kene le se gran ka aka basharandat tenre rangkat bat ka jingkre trelang rangkat begini ki rambas nong ki beper wal da mentangim syam la yo penre sapok ka house ya kene tenre ngidang ya budin ya kene kakam hadu bakine ngidang nong kit sayo ya ka hok kepada hok ka jongki namentaban long try man pen I kata ka long try ya kene ka jaka ka baki la imja ki baki la im nadu ki por mensba hadu mentaro bat ka jing request ya ka council ka long ba kim dei ban ba di kot isla jing kini gi nong snong hendai ki dei ban alat iki bikin yele iki ne ki kot isla ki land holding gi jong ki kenang ba wat nom iben ki ba pli ba lagi den nong kendong wat lagi syong sak kita nong kendong ki bamlek ya ka surak ki bamlek ki bamdan ki doktor ban pek ban kim dan ai haba namar ki dan kaput Indo Bangladesh bat ko wai kalong ba isen ai ba wat hadu ka dawai ka dasin bikin yele Simruk kidang kham sngo jan sya ka negeri Bangladesh nak ai ka daw di nomor gajing sya kan tat ke jong ki hakim pun ke liang baki sya disconnected na ka jala Meghalaya ke jongi na ka negeri India ke jongi ten rela katar nomor baki de ki jai penru para kasi jongi ki basyong hakte ki dang hak rupo put usam jong negeri India tela da wat de ka jaka ga baki de hak ka jong kiru bidang ya ai daw pirang kan tat ba kin yale ya kane ka land holding ke jong ki teh isu kata ka hak long berman bru ke jong ki kadon
Kene kanang pencengah susu ya kata gajing sini ke jongki. Nama kata nginya budin ya kene bat ngit skem baru ba kine kijing sabat dan neki bempediang jong ga is jong kene ka district council lagi kot kesal jongki ngit skem bangun ni cuma kinjat bat kinam dan su gajing pentut ya ki habaki apply ya kene ka land holding jongki kine gisnong kiba ni syong siliang wa. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya